amahoro y'Imana kuri ubana twe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru nyuze kuri channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge cyangwa se bisakaze bigere kure hashoboka. Kanda like ndetse wandusangiza igitekerezo cyawe aho hasi unyuze muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nje mujye kubara muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu burasirazuba bwo hagati mu gihe isi yose yarirajwe inshinga no gushaka igisubizo cy'intambara imaze imyaka hagati y'igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya. Undi muriro watse hagati y'ibihugu bibiri bikomeye byo mu burasirazuba bwo hagati n'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Israel. Ibisasu bikomeye ndege zitagira abadereva zirabisikana, zimwe zerekeza i Tel Aviv, zindi zerekeza i Tehran. Amagambo akomeye imbwirwa ruhame zisesereza. Ibi byose biragaragaza ko isi ishobora kuba iri kwerekeza ahabi, aho ubwoba ari bwinshi cyane kuri iyi ntambara ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Ariko se ubwo abategetsi bo ku mpande zombi bohereza za drone n'ibisasu kirimbuzi abaturage bo mu gace ka Gaza bo barazira iki? Bugarijwe n'inzara ndetse n'amavuriro yabaye make. Ubu turi mu gihe ibintu byose bishobora guhindura isura politike y'isi, umutekano w'akarere ndetse n'icyizere cy'amahoro. Mwumve uko iyi ntambara iri kwaguka nuko abaturage ba Gaza, Cisjordania ndetse n'abaturage b'isi yose bibaza niba iyi ntambara ari ishobora kugeza ku iherezo ry'isi. Nguhaye ikaze. Mu gihe isi yose ikomeje kugorwa no gushaka igisubizo ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, indi ntero nshya yacanye umuriro ukomeye mu burasirazuba bwo hagati ni intambara ivugwa hagati ya Israel n'igihugu cya Iran. Igihugu cya Israel ku itariki ya 13 Kamena muri uyu mwaka turimo batangije ibitero bise Operation Rising Lion, bagabye ibitero ku nyubako zicurwamo ibitwaro bya kirimbuzi ndetse no ku nyubako zikoramo igisirikare cya Iran mu gihugu cya Iran. Bagabye igitero gikomeye ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'ibigo by'amakuru y'ubutasi i Tehran mu gihugu cya Iran. Nyuma y'icyo gitero Iran yasubije ibitero ifite umujinya ukomeye, nayo yifashishije indege za drone, nayo igaba ibitero bikomeye mu murwa mukuru wa Tel Aviv mu gihugu cya Israel. Kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu wa kabiri, Iran na Israel bakomeje kurasana, indege zitagira abapilote n'ibisasu by'ubwoko bwa misile birabisikana mu kirere, bimwe byerekeza muri Israel ibindi byerekeza mu gihugu cya Iran. Ibi byateje icyoba muri Tel Aviv, aho ni murwa mukuru wa Israel, aho imodoka zitagira ingano zatwitswe n'ibiturika ndetse n'abaturage barakomereka ku buryo bukomeye. Bivuga ko kandi n'inyubako y'ibiro bishinzwe iperereza muri iki gihugu yatwitswe n'ibi bisasu bya Iran. Israel ntabwo yicaye ubusa, yasubije ikoresheje indege zitagira abapilote n'ibisasu biri mu bwoko bwa missile ballistique. Bivuga ko bamwe mu bayobozi ba gisirikare bakuru muri Iran barimo n'umugaba mukuru w'ingabo bahitanywe n'ibi bisasu. Ni igikorwa cyatumbagije umujinya wa Tehran, maze Tehran nayo ikomeza kugaba ibitero i Tel Aviv muri Israel. Mu gihe impande zombi ziterana amagambo n'ibisasu, isi yose yifashe ku munwa. Abaturage barenga 70 biciwe i Gaza mu masaha make ashize, benshi muri bo bari ku mirongo bategereje guhabwa ubufasha burimo ibyo kurya nk'ifu ndetse n'amazi, aho kugira ngo babone ibiribwa bahuye n'amasasu. Amavuriro nta kigira aho ashyira abarwayi kuko ibitaro byinshi byuzuye indembe zagizweho ingaruka n'iyi ntambara. Inzara iravuza ubuhuha, ibitaro biruzuye kugeza ku irembo. Abaganga bemeza ko hari abana benshi bari kwicwa n'inzara. Bamwe mu banyamakuru n'abakozi b'ubutabazi barapfuye. Ibi byose birakurura impungenge ku rwego mpuzamahanga, ariko mu by'ukuri igisubizo kiracyari kure. Ikinyamakuru Al Jazeera dukesha iyi nkuru cyatangaje ko muri Cisjordania ubutegetsi bwa Israel bwafunze imijyi myinshi, bufunga abantu ibihumbi by'abanyapalestina bikeka ko bashobora kugira uruhare mu bikorwa by'imyigaragambyo. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu iremeza ko intambara ishobora gutuma umwuka mubi ututumba ugasakara isi yose. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko adashaka guhagarika iyi ntambara, ahubwo ko ashaka ko Iran banze gasenya burundu gahunda zayo zose zijyanye no gucura ibisasu bya kirimbuzi. Perezida Donald Trump yongeyeho ko atiteguye kwitabira ibiganiro bishobora guhuza igihugu cya Israel ndetse na Iran. Avuga ko mu gihe cyose ibiganiro byaba bikozwe we azohereza intumwa. Igihugu cya Katari, kimwe mu bihugu byari bisanzwe bifasha mu biganiro bigamije kunga abashyamiranye, cyahamagariye impande zombi kuganira, ariko iratanga umuburo ko intambara ishobora kugira ingaruka mbi ku bukungu bw'isi, cyane cyane ku isoko ry'ingufu za nucleaire. Kugeza ubu
imbaraga za diplomasi ziracyari mu mwijima bitewe n'uburyo ibikorwa bya gisirikare birimo gukomeza. Nta n'umwe ushaka guhindura umurongo, mu gihe amagambo akomeye asimburana n'amasasu isi yose irareberera. Gaza irimo gushengurwa n'inzara n'intambara, Tel Aviv yugarijwe n'inkongi y'umuriro, Teheran nayo ni gutyo iri gutwikwa. Ese igihe kirageze ngo abantu bicare baganire, cyangwa turagenda tubona icyerekezo cy'intambara y'akarere ishobora no kugera ku ntambara ya gatatu y'isi yose? Igihe ni iki cyo gutekereza, kumva abaturage kurusha kumva ibisasu. Umwuka mubi hagati ya Iran na Israel ntabwo bitangiye none. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1979 ubwo Repubulika y'Isilamu ya Iran yashyirwagaho igashingwa n'uwitwa Ayatollah Khomeini, Iran yahise yita Israel umwanzi w'Imana n'umwanzi wa Iran. Ahanana kwibutsa ko Iran ishyigikiye Palestina, inafasha imitwe nka Hamas na Hezbollah irwanya Israel. Israel yo yagiye igaya ibitero ku nyubako za gisirikare muri Syria, muri Iran n'ahandi hatandukanye, aho bakeka ko habitse intwaro za Iran cyangwa iz'imitwe y'inyeshyamba ya Hezbollah cyangwa se Hamas. Israel ishinja Iran kugerageza gukora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Iran nayo ivuga ko Israel ari ikibazo gikomeye muri aka gace k'uburasirazuba bwo hagati, ikavuga ko ari ikibazo cy'agace gishingiye ku mugambi wa Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza. Ubu bushyamirane bwarushijeho gukara kuva Iran yafunga urujya n'uruza rw'ingabo za Israel muri Syria ndetse ikanashyira Hamas mu mirwano i Gaza. Abasesenguzi bagaragaza ko isoko ry'ingufu cyangwa se nucleaire ku isi rishobora guhungabana bikomeye mu gihe iyi ntambara yakwambuka imbibi z'akarere. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushime cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.